Mga puso, New Year's resolution ba nimo ang magpaniwang o baka mag-healthy living na karong 2019? Disiplina usa sa kaugalingon kay karon magkat-on ta sa pag-workout. Apan, dili na kinahanglan mo ato pa sa gym, mga kapuso, kay mabuhat lang kini sa atong mga panimay. Kauban, si Coach. Mong anak. Ano yung report, mga kapuso? Mga kapuso, this 2019, i-achieve nato ang inyuhang fitness goals. O karon, makauban nato ang mga naglangkob sa physio coach nga gipaunahan ni Coach Roy. Hi, Coach Roy! Hi. Unsay mga buhato nato this morning? So for this morning, atong buhaton karon is atong gitawag nga circuit training. Circuit training. Okay, so it is it's exercises stationed every contact, every cones. Okay, so today we will be doing 5 stations sa atong circuit training. Okay, each station will consist of 30 seconds and then naatay gamay nga seconds rest in between. Sa wala pa sugdi ang circuit training, nag-stretching ug nag-warm up usa ta. The whole concept of circuit training is basically it's to challenge your endurance. It's to challenge your body's way of coping in extreme, let's say, external force, or which we call stress. Gani para malaban siya, and it will increase the endurance of the individual para mas kanang pampataasan. Yeah. Okay, so buhaton ta na. Let's see kung naabak ko yung endurance. Okay, so let's do this. Adunay 5 ka mga stations nga giandam sila si Coach Roy. Diin matag station, mulungtad og 30 seconds. Una na kong gibuhat ang in, out sa floor ladder. Ikaduha, ang plank holds. Next, lateral high knees. Wow! Dayon, ang side jump to burpees. And lastly, ang jump squat. Ang nakanindot sa circuit training, wala kini nangailangan og gym equipments. Ug mamahimo usab nga mo-switch or iswap ang sequences nga gusto nimo. Wow, mga kapuso, nahuman na dyan ang ato ang high-intensity workout with Coach Roy. Medyo nag-pound pa akong heart, pero nilot kay feeling, no, na nakabalik na dyan ko o workout na sad. Thank you so much, Coach Roy. Amo yung advocacy here is to promote fitness everywhere. So instead of going to the gym, we bring the workout to their homes na para mas more convenient sa ilaha. So kamo na mo adto sa ilahang mga panimay. Kami na mo da sa equipment, kami na mo facilitate sa workout. So, amazing. And then mo resulta jud ni Coach Roy. Na-adjust results din, of course. Any form of exercise actually, basta tarong lang pagka-execute and then tarong labuga pagka-coach, it will always give out results. Pero kani Coach Roy, dili na siya kutob sa workout. Kailangan naa pa sila buhaton. Yes, naa pa. We actually have different phases sa atong workout. Protocols na mga mong i-follow para mas proficient and efficient ang pag-facilitate sa workout. Alright, thank you so much, Coach Roy. Busa mga kapuso, pag-workout na mo and live a healthier lifestyle this 2019. So good luck natong tanan.